so ma into ordene ba pani anka onu wu a obedi na ade no okun no ede ne ebafo onu ane pem no de kun onu ane pem Nyankopon yi no se wo dabi okay enye nyame na ka se onku no onu ane pem okun abofra no Bible say wa na okun eni owuo na ebe on so no eto ye de etwae die na mpese me kire se ye ko spiritual ana sunsumu a niema bebre sunsumu a ehu edoso ye obi ho otimi ko baabi ne bia de na okoye ye no ne bia ya ka kire so ebia otama so enti ye hia ebia obapani ana wo yere fanebra Shronko eba too much GH. Midi edina na ama owusa na dano ensema esisi ewo ye my ganimu eno ena mdi tudwa ema hwefo eni etefo muso munye bi ete na akwese ye my Ghana sisi ade wuso radio ubio TV na wo hwa wanti asofo ho asema na ensema beti no enye latest news enye qualified because ensem na ebenia no ejina asofo eso na nini asha se ebra honorable Kenya Japan MP for S0n Central or introduce the hot seat show honom no wo asofo atese wo mu akana wonu hu ni se omo ho nsem edos wo no anga se ni ase se onfa ni nyantu dwa se na Christopher de bia de omo do mo re ahye omo asofo mu no mbehu no kware a ewom na wo mechi asan a wo ma che asan na ensema abubo abefi ho nya yati edin akese a Ghana ha ekeka Christo Sumanka yedi eni esan omo asofo ni mu bi yete Bishop Daniel Wobi nimdin ewomu na ne ho nsem de bebi akodu kra no akodu court atese ne nsem ka yenya ntena so endi wiye na apart from ono so no yabo asofo foforo edin bi te se Prophet Bedu Kobi any Reverend Obofo any omo a womo so omo keka ho na Prophet Bedu Kobi de na yebo ye no yebodi esa allergy se wono ne ba Daniel ya adoma wowu ebre bi etwem no okotmu ene friend se nka won fa ne ba no emra for sacrifice enunti ena wo hwema ne ba no wu ye ya esa se ode na no ankasa na ode ne peko ye ena no ankasa so no ama kwan se ye mfa no enye aforebo nti hwema ne ba no wu ye ya ena echire no yes osie no nti ho nsem de bebre wo Ghana ha na we ena ye se Ghana for anya dream boni bi afa osofo Bedu Kobi hu esan ensem a ebeto dwa efa no wo ma hwe nima so baba bonten nu obeyi ano nanso na no ye bia no ase de enkoye ema no ahyase no wo ba bonten be ka se ne ba Daniel ya dom na wo wuye no ebra wo wuye no kan ya hwe enekun krampo no arwahu a achi ebuso enti wo mu kosie no po no mo ma ntwen kra so mbegina wa hese ye katemu nu so anase ye katemu nu so emu wonu ma no wo mu fi mu because arwahu no na edoso nti wo mu de wo mu huni se ye yare enekun akora no efi ebiase na Yakopon ehyehye ena wo ma akora no na still na Ghana for se dabi entasun eba ne sen ena wo ye eja na wo betime film na wo kasa enye okot mu ena de ko ma sacrifice na se eyampa se ye yare enekun na adenti na ye kosie no when you know how say you bekata emunu so na say ye nkata so na wuja hoko esa ebra ye nkata emunu so ye ntisasem de woka Ghana for ye no nya adwen enu nti eye bloggers that for ya eno makwo hwehwe nyememu akontokro mu akotu video bia emunu na eye Reverend and Prophet Bedu Kobi wojina na safo menma wo cheche ne bana wo wu ye Daniel ya dom ni wo no emu na hono no koka ese owo ne de eba no ohun bi na Yakopon eyi kire ne se eye Ghana ha say enkofo bi abon ho pose ho pese wo mu yi no emfi atasefo asase so na owo no se na eba no eba ne se ebe mu se na assembly city a wan hwa na ebe ye ohaw kese e de mankofo do na wo mu de no ho ana wo mu ho ato eye Bedu Kobi eso enu nti Yakopon e ma ne church se ida se wo no eno be free man na se ne ba be man na wa ho na ye Daniel ya dom no ena wo be free mu nti akwese na Yakopon ewe mienu na wo ha eye Bedu Kobi ni na sudie edoso enu nti o ka kire ne se ne ba no ebe fi ho se ne be ya obenya kwan aserve ono Yakopon ama ne serve no ewie peye nti se ye se ne ba no ewu a na sei ena Yakopon ene ne kasa efa eho nti Yakopon kasa ene yi ne ba no fi ho se ne be ya obetimi aserve ono Prophet Bedu Kobi na asemwe epem former Ghana for 18 who be no just say aye nsem pi ebi bisa say
na Nyankopon da ben e no sakra ne nsem emu a te se ye nim ho bi because Nyankopon de ye nim no fitete no na asem no eye bakope si waka ne kane no saa na ene eda so agina ho a wo di ho nwuma enu te ba ne se Nyankopon etimiti na soro no ka se wo de ne ba bakope Jesus Christ e ba afora ama wiase fa na nya fa hunde na asem beba se na te se Bedu Kobi nti no asa Bedu Kobi eye prophet Bedu Kobi ne ba ko eye Daniel a wo wuye no wo be yi na fi ho se na oya odno so betimi e dia save eye Bedu Kobi ni nkofo so wom dwe ho a wo mo nti asem wenti mato ensa e dia fe openi pa bi ono so ye so fa wa kodare e wo eye nyame nsem no nti ye twa ho ba ye ba ye de nkomo no for mesama mo akwaba biem Reverend David Asiedu enenede ene ne betwetwe enkomoyi na asafo da no eye Mount Zion Prayer Ministry e wo La Paz Reverend me ma wakwaba shonko ya no ya me aba Reverend bibia aboko bibia da no so wano mami adom aboami na Reverend anse ne bekoye enkomo no so no e be se wa wonte emfi eye prophet Bedu Kobi enum nti e go video ni bra Never listen to me. Say, have I forced you to do that? Because sometimes I don't want to hear any other story. So when I hear things out loud, how can I pray for Lumba to live? And today I'm going to tell you something. How can I pray for Lumba to live and I can't pray for my son to live? It's not difficult. The way to make things work in the spirit is not difficult. So I know why what happened to me happened to me. Today I'm going to tell all of you, listen to me. I don't care whether it goes on Facebook, everyone listen to me. There was a plot from Ghana to kill me. And God decided to make some choices. Emmanuel Bedu Kobi and Daniel Kobi, who should live. Wait, if Emmanuel Bedu Kobi dies, the assignment I've given to him, so many people's life will be stranded. Therefore, I would rather take a son for him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, I will see Mama in Kolebu, I'll look at her, I will pray, but I wouldn't tell her what will happen. It's only one, my son who is sick, he will die. But I kept it. It was not easy for me. I see the coffin. Sometimes when I'm entering bedroom, I see the coffin. I said, God, can't you do anything for me? He said, no. Either your son dies or you die. He said, the assignment I've given for Ghana, blood must touch the ground. So we don't talk much. I have a lot to tell you, but you see, sometimes you will not be strong to carry it. Some of you also misconstrue me, so I keep it quiet to my chest. I've prayed for greater. Somebody has HIV. Somebody has hepatitis. All those things go. How much more my son? I can just pray for God to. It's easy. But I know why. Reverend, but you also wait in the room. Send a wasifa air chras, say, Nankupon Edanedi Chren, say, or no baby, and go far on who person whom the Kuna can have seen. Then to the bay, Nakupon bit my ear, Bebwan, say, Neba, Bema, Daniel, no, obey in the few or send a bear, or no, a bit many and quite nasty. I share one more, one so any done so. Say, some now kind of woman is saying, Yo, Ahima, Nanama, with us. And somewhere cost so my dear, you know, your TV, na Ihuniama air cost. In fact, a drew baby say, a software and a main crop for a binom, a yes, see, Christosuma, a chassis. The chassis, young corner said, dear, Bible no a canon. Until you be me, any dear, so for penny, Bedu Kobi, a kai, a new Bible baby. Since Unyango day and Robert Yesu Christo, and the bar for the may we are saying, Unyango ye power for Bobby Pim, a ye platform, so the Nipa bar for dear, and son of Wenya and Quaje. Say, Bibisa Ecusia, not just a quambino son a rituals, and the Nipan or day, or ye. Be Bresi or Bible, Osha Abraham Copoca say, Abraham, on funny by Isaac, and go bar for dear now.
saa for the boy wanku abofra no ne mom no ekoye se ne onyankopon pese oso ne gidie den ehwe enti ebra oye se nka oku abofra grade na agba fode no Bible say otene enje bi frɛ no o say mfa won sanka aberima no afi na mahu se we de usuro me na say waye sadie enti nhira na me hira enti na onyankopon pese oma Abraham eko next level in life enti na say otimi eso no hwe se onfa ne banko ba for no kra wanko no so because onyankopon hie nipa affordable biebiem ewo se obi ku nipa ewo sa kwan no so na de toso biom ukọ Bible no mu a Abraham bi a your friend say Jephthah ekọ e na obom paye na osere onyankopon se ruadu be di machi e de mi akọ okun na makọ di nkonim na se me sa ba fi asodwe mu a eni ade bia be pie fi mi fi apo ano no me de be bo afore am owurade na Jephthah kọ na o saba no unim abo ankohia no kwan ne baba ba akope ene ko hie Jephthah kwan odim pinti ene asa enyom to ene ko hie ne papa Bible say papa na ni born banani ma na ne yem hye no say me baba wa ha me na so unim wanku abofra no e wo mu say no wa promise or de ahye bo say ade bi e be pie fi ni fi apa be hye no or de be ba for de na say de ko ene say oja no kwan manu kudi ni nanfo no be 6 months Bible no and declare say okun no enti ho de eye silence e wo ho enti wanku no so okun na anka yebeka e wo Bible no now say ye kan Nyankopon asem bi e wo 2 Kings chapter 3 verse 26-27 when the king of Moab saw that the battle had gone against him, he took with him 700 swordsmen to break through to the king of Edom, but they failed. Then, verse 27, then he took his firstborn son, who was to succeed him as a king, and offered him as a sacrifice on the city of war. The fury against Israel was great. They withdrew and returned to their own land. Amen. Amen. Anyway, a friend king Ahab or koko no okuna okon. Bible say wa ko du baby a nkunim die nya den emma. Enti na na bamu abu okofa akofo mmarima edom de ombai sanka ombeko adi nkunim. Omo ye ye omantimi anko adi nkunim. The Bible say ne ba pani ahana rituals eye adwuma no hyase ohana na eba oman no so owu na eba oman no so no na se oye bribi na odi sisade no ho kwan odi si ho kwan se mema ne maso sa mema owu no nkoso ma mema asotwe nkoso ma nti ode ne ba pani anka onu wu a obedi na ade no okun no ede ne eba afọ onu ane pem no de kun onu ane pem Nyankopon yi no se wo dabi okay enye nyame na ka say onku no onu ane pem oku abofra no Bible say ho na okun eni owuo na ebe on so no eto ye de etwae die na mpese me kire say ye cost spiritual ana sunsumu a niema bebre sunsumu a ehu edoso ye obi oho otimi kọ baabi ne bia de na okoye ye no ne bia ya ka kire ne so ebia otama so enti ye hia ebia obapani ana wo yere fanebra otimi ede ne kotwa so na che say owu na nke so onu wu ana asodie no na ode saade na akoye akosi ano kwan enti aha no ohene no ekun ne ba no edi si saade na no kwan na eye rituals eja mintwa no but me say nim say Bible ho baby no edube bi ewo ohene David na brabo mu na wo akofa wo biire eye bechi bayi a one nete na okun nikunu a na one ne wo ho e no fa abaywa no eba ne nchen e na enkita hodie no mu nyinsa be pie mu akolakra ebe mu mi nim po no mi say eye Nyankopon difo Nyankopon ni difo e kasa kire ne say won konka che David say akwa no ma wo no wo be free mu ne bu fushu aba no so nti say na David e cheche nsem no wo hwa anka wo no anka sa mu na nko beku no ho nanso Nyankopon pe no wo ka so beku akwa no mu
enu ti na David no nim se ne ba ne bewu ne ba ne yare nya wo bo mpa ya wan se Yakopon samba yare samba ne yare akonu wuye no na akai se Yakopon pe no ewie peyo enu ti se ebiesi wo Bible mu e wo David ababo ma enye no bia na esi wo ye prophet Bedu Kobi ababo me yitimi kan se pe okay me da say wo hwe David die no ene prophet Bedu Kobi die na David die na wakofo obi yere waye boni wedi boni a owuo asodie ba no so enti osreye okopa achaw enti wo kan Psalm 51 verse 1 eba na hona David ko sere ade pa achaw nu no ho e obone na no so akofo obi yere asaku ni kunu aka ho enti onipa bia so woni nyame kasa e se wonye muaye enti emuaye a nyame di ma David ni se wa bompa wa sere matio wo de memwa ata be wo ba no e de ontenase enti ema abofra ne yede ewuye enu ye nyame ankasa Bedu Kobi so kasa se Nyankopon ne kasa ye se epona ya ba ma no ne se ye beku ne firi ase no se oye bi fa ho a enye ye de ara ida se wo no ebewu ana se wo mo a wo mini da no so no how be be pa mo so because akwese ejina no so se obewu ono so asudi de bebre na S0n no wo nkofo a wo so mo emu enu nti Nyankopon na ka se da bi se wu bewu na wo so ye adwuma wo ko adwuma e dia ama oso ahiman de ene wo ba no mami mfa no enteka because anhwa mo bopo na fa ho krampo no maye e sacrifice I sense say enka bibie mu no Nyankopon create mi mbem nya hwe se na wo ka Bible krampo no ko Kings one ma se na onye etwa ne beti e ma te se nkunde ba na fa no akwese wo so etwa bibi ama te se o ma ya pam bia ma de o mo ye bia no e be ko atia wo no Bedu Kobi nti na Nyankopon kasa kire ne se ne bakro no odere ye ono odene isi ejinemu ade ama ono se na be ya ono betime nya nkwa a serve unni se sa na koye enu de ohema me nyin ni sa nyin ni se Nyankopon ene ne kasaye se ne ba ne bewu no ono atenase me nyin ni sa ebia akọba bi anase se nyame fufuo bi enche no koye ena sa akwanhye ne ba ye dia be se Nyankopon bo so ne asase na ono ne ba no hwa na enyi nti onu wu a ne ba ne timi si na na mu ento adwuma no so enye nyame adwuma ahwa na shebre e different way aha eno so da ho se akwa no ono so ne purpose Nyankopon e de bo no enu ti ahwa na sudie no nti se ne papa de no na papa de no so edimu enu ti so ofi ho sesi a se na o kan no kan no nkofo ni da no so nkofo hye na se a wo mo nia e hwe ne se obebo mo na wo no ofi ho no kebe o how de masa nkofo dodo we nia na ne be su afeka bo na o sha se a wo ba te se ni peni fie mu nti de ara ofi wo kra obi betimi aba obebesi na na mu no de wa hye adwuma na se akweni enu nti hu se enu nti na Nyankopon eyi ni ba ne mo ja ono ohime me nyin se Nyankopon enye nyame so ati ase etoda Ghana no akodum pempe so se asofo nu binum ekasa hye nyame ebra nyame nkasa aye omusi nyame se so hu enti de mahunu se Nyankopon asem kuto na enokre enukwa na enokre nyame asem kuto osime nku nipa menni ewu so ati ase fine me no se de ade no ekoye no se bia se de Bedu Kobi eka no mintimi nka so on ne kun no so ati ase because bronsam so okum bronsam kum John chapter 10 verse 10 also owifuo no ma this obewia wakum no asai nti bronsam so timi kum whereby ya se ekwan beda o Kristo ni hu a kwan beda ho bronsam betimi ekum no se wo ye bone se den mpa bo bi entimi nje so nti se de o kan onu na eka se Nyankopon se be me de me nyi ni sa se Nyankopon se na Nyankopon nyi onu no wo kan eni ta inti na Nyankopon aka se won san na bufushu engu ono so e mate se obi ehu se nyi onu no kan na de bia de ni din eka se Nyankopon se na so nyi onu no wo kan ala Nyankopon ni tumi niemu no wontimi ensane embe strange onu aka se ndi because me hu se Psalm 23 ho no aka se for your name's sake it's about to say Nyankopon ni din hu hia no pa eba ne say na din hu hia no na nkofo ka nyame say nyame si say nyame na ka say nyame na yi say kire me na so still na Nyankopon te wa wonye ho hwe who say nyame de wa hyemra to ho o se yema ni nyina mumunyi ni twabre ni dura obi yi ni die ewo mu
enti sabre enu tena we Kristo ne se o ma wani da ho enye bebia ye bonyame din o ye ana ye cartons so ati ase ye betimi abonyame din ho baabi ba sunsumo no enye nyame honhom na edi hene wo ho enti de esi ehunu se Nyankopon de na bufuo no e cherry so enti obehwe awo ya last minute afi obe so the full stop esi wo so so enti Nyankopon de wa potre ema nipa ubetime di bone na afi awiye ne ba na afi wa pa ho ntoma na afi wanim agu ase na wanim egu ase ebusiafo mamemfa comment bi a abepie mu ewo asem we hwan entu dwana monsumu nsa na Ghana fo ni bi edwenfa eye Bedu Kobi the revelation da betu dwa se ne bei Yakobon ene yi kire ne se tizia no bibi ansem na kodu no e po ya bo afa no no ebi akodu no se we yi ne ba na mfi ha wono ene behwe ne nkwa we every smart John ne dia wode about say Prophet Bedu Kobi, you have worsened your case here in Ghana. If this was a U-turn onto what is being alleged about you, then seriously you have come to confirm your issues, because God can never sacrifice any other human being to protect or save somebody else after he has already given his only son to save the world. Also, actually, not doing and same way. Gideon so about say, I don't want to condemn you that you are not a man of God, because it is not up to me to judge you, but just this context you have used, that God revealed to you that he was using your son to save you, it's a big lie. And please, don't allow the wrath of God to come on you. Pray and ask for forgiveness. Also, actually, Najin Ewo and Sem Mamimfa Eye Bakum Yenubi and Kahum. Eye S0n so Edia whatever say. Prophet Bedu Kobi. Now I know that Honorable Kennedy Japon was right and is a man of God for hosting this program, the D.eath show, because everything that he has said about you and the other prophets is being confirmed by you yourselves, because whenever you come out to speak in relation to the allegations made against you, you only make matters worse and reveal more things about your secret agendas. And also say, Uhuni say, and sema ebeto jafa Bedu Kobi ewo the D.eath show ewo netu ono Uhuni say, so for mobile bontis won me ya no a one one kesen ebie nsem so ehre yen say ensem no kwari pa bi ewo mi, because eba ne sen enya beka say we ya leje say we kuba e de na ba for na wo to ba bonti beka say Nyankopon eyi kire wo say wo ba no bewu na de nti obewu ni say wo ya bopo afan ho na epo na ya ba fa ho na ansa na wo to betime nya otie didim na age wo ba na wu da ben ana nyame asem exercise no so ebisa asem we ewo ho Sam eso dia wo dia about say when the elephants fight, every animal in the forest will suffer. Definitely, when it even falls, every animal will want to take it. Or chena drink say, when the huni say, bebo, kwan so no de chena drink say, huni say, or snow away. So we jana na so no yonko or snow as a more konto kwa. One or move for more, any run and one more brepa. Ne diem some konto kwa we no to for man, and na kunyaba. Abobia to me the nine bonny because they say the anwade bia eniwo ebiem e de manu so to say Bedu Kobi asempa e na wode e manu eye reverend Mr. Abawusu biem okay na in same way ya kan semato so na wo de usu be yi wo ho ano na wabeka we die mpa e na waka che ye Christopher ne wo mo a wo mo hye na se e wona safunu the opeso o kire nyina ne se ade na esi ye onimu bi aha eno no wo ka sa me aka me nkwa anka ma out kran me kasa e me ka hwe so wo si nyame se enti e basa e oni nyame ntem enti so obi e ka different e we kire a e hon de anka wo mfa ho ka me nkwa pa anka ma out kra we a wa ba out abeka say wa say na se ama ye hu se no hu sa bibi wo ho a ehinta yi se akoso ofi ho no crepa won un se me kasa no me kotu quotation e ma hu ohene bi e friend King Manasseh o Bible no King Manasseh 2 Kings o kan 2 Kings a o se na Manasseh e de ne babo afode
ma aboso on wode ne ba for die ma aboso enti de course o Bible mu no ene ne egusu koso enyi nyame ekwan so nyame pe so hu enti obi betimi akodwene ekuo bi asa ekuo no enhyehyɛ ya da ho ne sɛ oba ene yebeje no wohu enti so edu sa time no na sɛ ode ne ba no kɔ no afa na nkwa na kyɛ sɛ ɔno ena ade ne ye de eba no so enti because say ɔno pɛsɛ ɔtena se na ɔmpɛsɛ obi wu nta enye nyame na mpɛsɛ obi wu nta mu ɔno na ɔmpɛsɛ obi wu nta ti na sɛ ɔde ne ba no kɔ so ɔhu sɛ ɔde ne ba no kɔ enti ɔhemai bebi wiase ne kɔ no ayehu pa niema ekoso ene nsam a esisi menka se Ghana hanko a wiase nyina ye tete nsam efa asofo ho moma ye ni na ho na yenye very careful amen Reverend we de ye de enkomo ne ebe we ni bi se wo asofo we mu wo mu dom o mu kra na nye nkola wo empenifo eti wo mu omu wodom ankasa wo asofo ya bobo mu din se wo mu ye esuma se adwuma ya omu wodom ankasa ninti eba ne sen na edom se wo mu pe rade akwan wo mu pe kwan se wo mehu onyankopon ene onyam no metimi akodi asofo yi na ase na besi ene wo mu ntimi ndi omu ho ye se nyankopon ankasa na wo mu pe na ade nti no mu nyam ho ndi ye mahima me da ase se ye ka edom side na edom de se di nyankopon wo dom no sa na bronsam so e wo dom se di nyankopon wo asofo a ode omu ye adwuma sa na bronsam so wo na asofo a wo yusu asase so but se de be ya bronsam ehun meda ho ne enka se we die tumi we die bronsam tumi ti ne ye di nyankopon edi aiden akata so se de be ya bronsam di ni die ye mmokra enti ebe ye wo se ha de nyame tumi ye adwuma nyame hu ye adwuma so hu edom na egu asofo no enase nyina no obi wo ha nya ne pe sanka anya ne pe se bia obekọ asori wo ho ebia ne first time na danfo bi etwe no kwa na o ka se me pese me ko bompa e otu ni nesi ho no ebia de ye osunsum no na amanaka ho nti de ebe abontinia no wonte hwe dabi enu nti na se sofu bi be ya de na enya members timi boboso ne yeta sofu na chi die ntia because adwe no eni so se sofu no onfri nyame ana tumi no oyuso no enye nyame tumi obetimi atena ho ebia oyobi asofu no boa no se nipa se ukoka sofu no asembone ene de obi hurage na edina sofu na echi bebre gugu aso dem a problem de da mo so nyarewa sikasem awaresem obia wo problem o de ti aso dem wo ade na nka sofu no onye ni nyina adakro ana nyame enye ni nyina adakro eye bre be de se ti ase se bebia o kristo ni esa wotena no eye bia nyankopon hu ye de edi hu no na obi bisa se sofu be de na obi hu se eno krampo na me basu aha nyame hu ewa ha bible se yenso ahonhu ni nyina hwe na ye hu de free nyame nti makọ se me ko bompa na maso ahwe na bibi foforo akọkyekyere mama ka wo ho no so de na metimi ayafa hu eba sa de age se ukọ ba bi na yehu eka kyerɛ se ebia wo na enye na timi amoni aba ho so apart from no pa de obetena mu akosi wuda asemo de eyehu ebuziafo emre no so kwa na eko aha enene meni Reverend David Asiedo yekomo ne de besi na wo hwe ne kira kwa wo pe bebi a wo som wo na tese obese hu na Mount Zion Prayer Ministry I wall pass obetimi ahwehwe ne kira kwan ewo ho na midi edena na ama owusu obetimi follow Tuma GH so ewo ye Instagram page @TumaGH_
and come on course wa ha say wo asem bi se bi efa ho bibi twi wa dwen won tie ase a obetimi e de wo views and no comments abeto dwa e wo too much GH your comment session na makram.